Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Summa ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Vettaqu yevmen turca'un fihi ilallah. Thumma tuvaffa kullu nefsin ma kesebat ve hum la yudlamun. Sadakallahul azim. Bakara suresi 281. ayet. Vettaqu yevmen turca'un fihi ilallah. Allah'ın aslına kaytı bara turgan künnen korkula. Summa tuvaffa kullu nefsin ma kesebat ve hum la yudlamun. Allah'ın aslına bargan kezde her bir adam özünün kılık joruğuna, kesbine jaraşa sıylığın cezasını alat. Allah hiç kimge zulüm kılbaydı. O Kuday'dın bendeleri Kuday'dan korkula. Bul kıska yaşoo. Yaşoodan keyin ölüm var. Ölümden keyin surov var. Surovdan keyin je beyiş var, je dozok var. Ayrıca urmatlı musulman bir tuğandarım, mekendeşlerim, yaşlar. Siler kayaldanganlar, siler oyloğondoy. Bul yaşovanda emez. Bul dünya özünün kumarı menen, kozduğu menen, tattılığı menen, bizdin negizgi maksatımız al emez. Bul dünya kança koz bolbosun, kança jırgal bolbosun, kança kumarı bolbosun, öte kıska, öte arzıbagan nerse. Eğer bul dünya Allah Taala'nın aslında bir çımındın kanatıça bağısı bolgondo, imansızlarga Allah Tebaraka ve Teala bir tamçıda su vermek emez. Urmatlı musulman bir tuğanım, bul dünyadan bardığız köçöbüz. Rabbimizin aslına barabız. Allah Teala'nın aslına bargandan keyin je beyiş var, je dozok var. İki yoldan başka üçüncüsü yok. Jaratkan Allah Teala Nazi'at suresinin 40. ayetlerinde mınday deydi. Ve emme men khâfe makâme rabbihi ve nehen nefse anil hava fe innel cennete hiyel ma've. Ve emme men khâfe makâme rabbih. Kim Rabbisinin aslına barıp surov berүүдөн korksa, ve nehen nefse anil hava, nafsının kumardan, jaman joldan tıysa, anın sıylığı fe innel cennete hiyel ma've, al bendenin bara turgan jeri beyiş. Urmatlı musulman bir tuğanım, ağayınim eje karındaştım. Eki jol, je beyişke je dozok alıp barat. Anın üçüncüsü yok. Dozoktan Allah Teala barыбызды saktasın. Bugün usul meçitte kanday çoğulgan bolsok, beyişte birge boluğunu Allah nasip etsin. Kıyamet gününde dozoktan hiç kim kutula albaydı. Kutuluğun jolu ekel eken. Dozoktan kutulan beyişke baram desen, iki jol. Anın birinci jol urmatı musulman bir tuğan. Ve emme men khâfe makâme rabbih. Ay khâfe sual, Allah Teala'nın soruğundan korksa. Kıyamet gününün esebinden korksa. Kıl köpröden korksa. Kalayık kalktın aslında Allah Teala'sına barıp esep berүүдön korksa. Allah Teala tıyıu salgan aramdan saktansa. Allah Teala moynuğa jüktögön farzdardı atkarsa. Adal turmuş geçirse. Anın sıylığı ne olur? Fe innel cennete hiyel ma've. Anday bendenin bara turgan jeri beyiş. Ve nehen nefse anil hava. Nafsını kumardan, aramdan, nafs her bir kalagan nerseden nafsınızı tiyabilseniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde mınday deydi. Peygamber'e bir salavat. Rubbe mukrimin li nefsih ve huve lehu muhin. Rubbe mukrimin li nefsih ve huve leha mehin. Kebir men özümdün nafsımdı sıylap jatam deydi. Nafsım kalagan nersesini atkarıp jatam. Nafsımdı köp nerseden tıygan jokmun, sıyladım deydi. Oşolle kezde al özünü kor kılgan bolat. Nafsına başıyıp biröde tildep koysan, birödün akın jep koysan, kumarыңды tıy albay aramga barıp kalsan, nafsыңды sıylagan joksun. Sen özüңdü özüң kor kıldın. Oşontan urmatlı musulman bir tuğan. Ayrıkça yaşlar. Bugünkü temamız el-ifaf. Afafun, iffetun, namıstuluk. Namıstuluk. Bul musulman jigitinin en jakşı sıfatı namıstuluk.
Намыстуу деген сөз. Жашоонда намысы менен жашаса, намысы болгон эже карындашын, үй бүлөсүн сактаса, ал Раббысын разы кыла турган мусулмандын эң жакшынакай мусулманга жарашкан сыпат намыстуу болот экен. Алифаф аулаиффа, бул намыстуулук деген бул пайгамбарлардын белгиси экен. Алымдардын, Аллах Таалага ибадат кылган бенделердин башындагы таж экен. Ар бир намыстуу адамдын башында бир таж экен бул намыстуулук. Бул балким сиздин байлыгыңыз жок, өзүңүзчө бир султан болуп экен. Жакшы үй бүлөнүн адреси. Паланчын үй бүлөсү намыстуу, кыздары, балдары намыстуу. Таза коомдун, жакшы элдин да бир сыпаты бул намыстуулук экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бейишке кирген инсандардын сыпатын айтат. Афифун мутааффифун. Намыстуу башкалардын намысын сактагандар дейт. Бейишке кирген инсандар кимдер экен? Намыстуулар экен. Урматтуу мусулман бир тууган, ошондуктан да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Имам Бухари риваят кылган бул хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт. Ман ядман ли ма бейна лихьяйхи ва ма бейна риджлейхи адману лахул джанна. Мен ким? Кимде ким ядману ли? Пайгамбар айтат, кимде ким мага кепилдик берсе, сөз берсе, мурутум менен сакалымдын арасын сактаймын, эки эриндин арасын сактаймын, арамдан, жаман сөздөн, тилденгендиктен, ширктен, жаман сөздөн эки эриндин же мурут менен сакалдын арасын сактоого. Ва ма бейна риджлей, эки санынын арасын арамдан, зынадан сактоого ким сөз берсе, Пайгамбар айтат, адману лахул джанна, ал адамга мен бейишке кепилдик берем дейт. Бейишти сөз берем дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бейиштин жолу оңой экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мен кепилмин бейишке кирүүсүнө, кимде ким мурут менен сакалын же болбосо эки эриндин аркасы тилин сактоого жана эки сандын арасын намыс арам жолдон сактоого сөз берсе, ал адамга бейишке пайгамбар мен кепилмин дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Имам Ахмад риваят кылган хадисте мындай дейт. Пайгамбарга бир салават. Саллаллаху алейхи ва саллам. Идману ли ситтан адману лакумул джанна. Алты нерсеге сөз бергиле дейт. Алты нерсени аткарууга сөз бергиле. Мен силерге бейишке кирүүңөргө сөз берем дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, биринчиси усдуку иза хаддастум. Качан сүйлөсөңөр, чындыкты сүйлөөгө сөз бергиле. Ва ауфу иза вааттум. Экинчиси уада берген кезде уадаңарды так аткарууга, уадаңарда турууга сөз бергиле дейт. Үчүнчүсү адду иза утимунтум. Эгер силерге бирөө аманат койсо, аманатка кыянат кылбай, аманатты так аткарууга сөз бергиле. Вахфаду фуружакум. Намысыңарды сактагыла, кумарыңарды арам жерден сактоого сөз бергиле. Вагудду абсаракум. Көзүңөрдү чочун арам нерселерден тыюуга сөз бергиле. Вакуффу айдиякум. Колуңардан бирөөгө ыза берүүгө, бирөөдүн акын жештен, бирөөдүн буюмун алуудан колуңарды сактоого сөз бергиле дейт. Алты нерсе эгер аткарсаңар, сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бейишке барууңарга кепилдик берем дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кепилдик бере алабызбы? Жогоруда айткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан алты нерсесин аткарууга бекем тура алабызбы? Ар ким өзүнөн өзү сурап, өзүнө жооп берсин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам инна дунья хулватун хадиратун ва инна Аллаха мустахлифукум фиха фаянзуру кейфа та'малуна фаттaqu ad-dunya wattaqu an-nisa fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fi an-nisa. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат, бул дүние ушундай таттуу, жашыл, адамды өзүнө тартат бул дүние. Адамдын көзүнө жагат, нафсына жагат. Бул дүниеден эч ким ажырагысы келбейт. Бул дүние ушундай таттуу кооз дейт. Аллах бул дүниеге силерди орун басар кылды. Эмне үчүн? Силерди караш үчүн, сыноо үчүн. Бул дүниеде кандай амал кыласыңар? Аллах Тааладан корккула.
Бұл дүниенің жырғалчылығы да таттуулардан bir несез аялдардан етият болғыла. Аял затына намысыңарды сақтағыла, арам ойда болбоғыла, арам жолға барбағыла. Бани Исраил Муса пайғамбардың қауымы Яқуб алейхиссаламдан тарқаған елдердің ең бірінші қаттусын осы аялдардан болған дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің үмметіне де қорқып мындай дейді: "Ма таракту бa'ди fitnatan adarru ala rijal minan nisa." Менден кейін дейді пайғамбар, мен өтіп баратам. Үмметіме ең қорқынышты, үмметім шыдабай тұрған, үмметім бұл сынаудан өте албай тұрған ең қорқынышты ауыр сынау бұл аял дейді. Бірақ құрметті мұсылман бір туған, аял деген кезде dinimiz bir neseni tıysa adal jolun bergen. Iyik nikeni alıp, javapkerçiliği alıp, nafakasın berip, kiyim keçesin berip, adal turmuş kurup, ayalın menen jaşagın. Biroq başkalardın kızlarına, ayaldarına karışkır süretinde adam bolbogun. Jaman oy pikirde bolbogun. Hurmatlı musulman bir tuğan, kebirler suraşı mümkün. Мындай аял затынан сақтанудың жолы қайда? Намысты сақтау, өзіңіздің жана башкалардын намысын сақтау үшін ушундай заманда жашап жатабыз. Оңда да, солда да, айланабызда барында, қайда барбагын жарым жылаңач аялдар жүрсө. Кантип сактанабыз дейсинби? Урматтуу мусулман бир турган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үммөт каттуу зарар бере турган, имандан чыгарып чоң күнөөгө алып бара турган, дозок алып бара турган эң чоң сыноо бул аял дейт. Кудайдан коркуп өзүңөрдү сактагыла дейт. Ал намыстуулук көлөкөсүндө өзүңдү сактайсың. Жараткан Аллах Тааланын сүйүктүү пайгамбары бизге бул хадисте мындай дейт. Пайгамбарга бир салават. Саллаллаху алейхи вассалам. Саб'атун юзиллухумуллаху фи зиллихи йаума ла зилла илля зиллух. Жети sıfat, жети түрдүү адам бар. Адамдардын içinde жети тайпа бар. Ошо жети түрдүү адамдарды Аллах Таала кыямат күнүндө эч бир көлөкө болбогон кезде өзүнүн рахмат көлөкөсүн алат дейт. Аллах Тааланын рахмат көлөкөсүнө тургун келсе, биринчи al-imam al-adilu, adlettүү падыша, adlettүү жетекчи, adlettүү имам, adlettүү айыл өкмөт, adlettүү аким, кайсы жерде башчылык кылбагын, ошол жерде кол астындагы инсанга адилеттүү болуу. Адилеттүү ата, адилеттүү эне. Экинчиси ва шаббун наша'a фи ибадати рабби. Тырмагы катпастан жаштыгыдан Кудайга ибадат кылып баштаган. Жаштыгыдан, зынадан, арамдан, атын өчкөр арактан, тамекиден, насбайдан алыс болгон жаш кезиден Кудай Таала кулчулук кылып ибадат кылгандар. Аллахтын рахмат көлөкөсүндө болот. Ва ражулун калбуху муаллакун фил масажид. Үчүнчүсү жүрөгү мешиттерге байланган адам. Мешитке келип тезирээк чыгайын эмес. Мешитке дайым намаздан кийин намазды күтүп, бир гана жума сайын бир жолу келип эмес, 24 намазды каза кылып, же 34 намазды каза кылып, бир намазга келип коюп эмес. Мешиттен мешитке дайым. Мешитти сагынган, мешитке дайым келүүгө аракет кылган. Al-mu'minu fil masjidi kas-samaki fil ma. İmandуу адам, момун адам балык сууда жүргөндөй болот мешитке келген кезде. Wal munafiqu fil masjid. Эки жүздүү мунафик адам мешитке келген кезде kat-tayru fil qafas. Капаска камалган канаттуу сыяктуу болуп калат. Эшик ачылыш менен чыгууга аракет кылат, качууга аракет кылат. Wa rajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Anın төртүнчүсү эки жигит же эки киши bir-birini Allah yolunda жақшы көрөт. Allah yolunda dostlaşot. Бийлиги үчүн, байлыгы үчүн эмес. Анын бир жумушу үчүн эмес. Бирөөдү жақшы көрсө Allah үчүн жақшы көрөт. Бул Кудайдын сүйгөн кулу. Кудайдын жолунда жүрөт. Арамдан алыс, ошондуктан мен муну менен достошом дейт. Ва тафарраqa алей. Ажыраса дагы мага тыйым бербей койду, жақшы жумушка койбой койду деп ажырабайт. Ажыраган кезде Allah үчүн ажырайт. Намазын окубай койду. Кудай жолунда жүрбөй койду деп Allah жолунда достошуп, Allah жолунда ажырашканда кыяматта Аллах Тааланын рахмат көлөкөсүндө болот. Ва ражулун талабатху имраатун зати мансабин ва жамалин факала инни ахафуллах. Анын бешинчиси ражулун бир киши талабатху имраатун зати мансабин ва жамалин.
mansabı var, sululuğu var, biyligi var ayal, al erkekti çakırsa kel, aram jolga barayın dese. Fakale inni akhafullah, men Kudaydan korkomun, sen çakırgan jolga barbaymın dep, Kudaydan korkup özünü tıygan adam deydi. Ve raculun tasaddaka akhfa hatta la ta'lemu shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Anın altınçısı, uşunday adam kayrımdılık kılat. El üçün, cer üçün, aile üçün, kelecek muğun üçün, din üçün, 10 kolu menen kılganın sol kolu bilbey kalat. 50 son berip men atımda aytып dua kılıp koy debeyt. Je men atımdı жазып koygun debeyt. Al bir şayloo üçün berbeyt. Bergen kezde Allah üçün beret. Kala verse 10 kolu menen bergeni sol kolu bilbey kalat degenin manisi. Sol kolun albatta bilet. Ar jerde aytpaysın. Men anttım ele, men mıntım ele yok. Jetinçisi, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهِ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهِ. Jetinçi Allah Teala'nın rahmet kölökösünde tatıktı insanlar, kede jalgız oturup, Allah Teala'nı estegen kezde, ötken günöler, kança jıl namaz okubastan, kança jıl atın ötkür araka kul bolupun, nasbaydan kutul albapın, men dindi bilbesden aram jolda jürüpün, Kudayım meni keçire körgün dep, Allah Teala'nı estep, köz jaş agızıp ilagan adam. Baylığa jetpey kaldım, mandatqa jetpey kaldım, biylike jetpey kaldım, süygönüme jetpey kaldım dep ilagan emes. Allah'ın azabından korkup, rahmatını ümit kılıp, Allah'ım mendey bendengdi da beyişke kirgizesin mi? Mendey benden de keçiresin mi dep Allah Teala'ya istiğfar aytıp, jalgız oturup. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, jalgız tündeleri turup. Hazreti Umar kış gelgen kezde mınday deydiken, hoş geldin kış. Tündeler tünü uzun tahaccud oku üçün. Tünkü uykunu buzup, tura kalıp, darat alıp 2 reket, 4 reket, mürzöңdün jarık bolusu üçün, kıyamattın korkunuç üçün, Allah Teala üçün tahaccud namaz oku. Kündüzü, öte kıska eken oroza karma üçün, 12 saat bolgonu. Oşonday kış gelgen kezde, Hazreti Umar, hoş geldin tünü uzun bolgon, kündüzü kıska bolgon kış ayları deyt eken. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, biz hoş geldin dep 9'dan 9'gacha uktay berbeyli. Namus saktao üçün namustuluk kölökösünde özüңdü saktasan, orulardan ötken cuma bayan kılıngan spitten, siflisten, jana vich spit uşoğuşoğun orulardan saktalasın namusың bolsa. Namustuluk kölökösünde özüңdü saktagın, üyüңdün namusun, eliңdin namusun, jeriңdin namusun saktaysın. Bul jerde bir ayta turgan nerse, hurmatlı Müslüman bir tuğandarım. Kebirlerimizdin bilgenlerimiz, kebirlerin jakındarыбыз, balkim özübüzde arabızda bardır. Jaң ele sekelek bolup, erteң ene bolo turgan kızdardı, Россияга башкага жөнөтүп коюп, ай сайын андан келген рублин жеп, жыргап, курсагыңды тырмап жатпагын. Ал кайсы жол менен табып жатат. Кантип сага жөнөтүп жатат. Андан кийин барсы Россияда андай экен, мындай экен. Ал кыздар биздин намысыбыз. Урматтуу мусулман бир туган, аял затыны сыйлаш керек. Никең алдыңбы? Нафакасын берем. Адал турмуш кур берем. Кисват кийим кече менен камсыз кылам деп никең алдың. Кудайдын астында жооп бергин, баккын, кийинткин, адал турмуш куруп бергин. Аны туш келген жерге жөнөтүп коюп, үйдө отуруп, анын тапканын жебегин. Ал кайсы арам эт менен табып жатат. Эмне деген кордук көрүп жатат. Аял заты бардыгыбыздын намысыбыз. Урматтуу мусулман бир туган, Яхия алейхиссаламдан мындай сураптыр. Зинанын башталышы эмнеден болот деп. Зинанын, никесиз кумар кандыруу зинанын жолу эң башталышы эмнеден десе, Кала ан-назар ва таманни. Бирөөгө карап, мечтат этүү, үмүт кылуу, каялдануу дейт. Көзүңдү сакта. Фудайл ибн Ияд деген алым айтат, Якул иблис мындай дейт экен. Ан-назар хуа каусил кадима. Көз караш менин эски бир жанын огудай болгон окторумнан. Ва сахмиллази ла ухтиу бихи. Ал жанын огудай болгон огум менен эч качан адашпастан дайым каалаган жериме урам дептир. Чочун аялдарга, чочун кыздарга карагандык дейт шайтан. Менин эскиден калган адам атадан бери келе жаткан жакшынакай бир огум дейт. Ал ок менен эч адашкан эмесмин дейт. Урганымды жыгытам дейт.
Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, көз караш болот, жылмайуу болот, сүйлөшүү болот, убадалашуу болот, андан кийин арты жакшылыгы болбойт. Ошондуктан биздин улуу уламаларыбыз мындай дейт. Сабырдуулук дейт. Көздү, чөчүн аялдарды карабагандыктан, жаман нерседен көздү тосуу оңоюраак, жеңилирээк дейт. Анын артынан келе турган жамандыктан сактануу дейт. Көзүңдү тыюуң, көзүңдү чөчүн аялдардан, сага арам болгон кыздарга, башкаларга карабай көзүңдү алып качуу оңоюраак экен. Анын артынан келе турган кесепеттерден сактануудан. Урматтуу мусулман бир тууган. Мусулман бир тууганым, ага иним, эже карындашым. Инсандын нафсы дайым жамандыкка үндөйт. Албетте биз периште эмеспиз. Биз инсанбыз. Нафсың ар түрдүү ойлорго алып барат. Эгер нафсыңды сен таква менен, Кудайдан коркуу менен жүгөндөбөсөң, анын ноктосун тартып башкарбасаң, нафс бир улоо же айван сыяктуу. Эгер сен ага минбесең, ал сага минип алат. Сен аны башкарбасаң, ал сени башкарып алат дейт. Жараткан Аллах табарак ва таала өзүнүн бенделерине намыстуу болгула деп буйрат. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. وَلْيَسْتَعْفِفْ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَلْيَسْتَعْفِفْ. Намыстуу болсун, намысын сактасындар кимдер? Үйлөнүүгө мүмкүнчүлүгү жоктор. Үйлөнүүгө да кудурети жок, квартирасы жок, тыйын тыпыры жок. Үйлөнүүгө мүмкүнчүлүгү болбогон жаштар, намысыңарды сактагыла, Аллах бир берекесин берип үйлөнүүгө жол бергенге чейин дейт. Өткөн 9 жигиттин аңгемесидей болуп, үйлөнө элек келечегиңе балта чабып албагын. ВИЧ-СПИД деген вирустарга вирусту жугузуп албагын, Кудайдан корккун. Валиястафиф бетер ламул амр, Аллахтын буйругу, буйрук болгон лам. Син Аллах Тааладан талап, валиястафиф, намыстуу болсун, намысын сактасын. Имам Тирмизи риваят кылган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан Абу Хурайра жеткизген бул хадисте пайгамбар мындай дейт: "Саласатун хаккун алаллах аунухум." 3 адамга Аллах Таала албетте жардам берет дейт. 3 түрдүү инсанга Аллахтын жардамы албетте болот дейт. Биринчи аль-мужахид фи сабилилlah. Аллах жолунда нафсы менен жихад кылган, Аллах жолунда дин үчүн кызмат кылган. Мужахид Кудай жолунда жихад кылган. Жихад бүгүн кылыч менен, автомат менен эмес. Жихадтын эң чоңу нафсың менен жихад кылуу. Тил менен жихад кылуу. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах жардам берет экен ага. Экинчиси вал мукатаб аллази юридул ада. Мукатаб деген бүгүн заманыбызда жок. Кожоюну сенин наркың $2000, миңини кешти, миңини табып келсең бошсун деп кулга моюна бир акча жазып койгону мукатаб деп коет. Ошол Кудай жолунда мен бошоноюн деп аракет кылса, албетте Аллах ага жардам берет дейт. Үчүнчүсү, бул бизге тиешелүү үчүнчү маселе. Ваннаки аллази юридул афафа. Үйлөнүп, намысымды сактайын. Айван сыяктуу ар жака бара бербейин деп кээ бирлер кыйынга анда жок. Намыс сактоо үчүн үйлөнсөң. Намысыңды сактоо үчүн, адал турмуш үчүн үйлөнгөн бендеге Аллах албетте жардамын берет дейт. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, эгер нафсыңа кул болуп калсаң, нафсыңды арам нерседен тыя албасаң, Аллага тоокел кылып үйлөн. Аллах өзү жардам берет. Адал жол менен ниетиңди оңдо. Үйлөнүүдөн максат бир көрөйүн, жашасам жашап кеттим, анан башкасы андай жок. Нике башында ниетиң туура болот. Кудайым буйрса, мен келечекте ушундай балалуу болом, бала чака менин атымды, туягымды уланта турган үй бүлө болот деген эмеде. Урматтуу мусулман бир тууган, Урва ибн Зубайр деген сахаба. Урва ибн Зубайр Мадинадагы фиq илимдери, шариат илимдеринин эң илимдүүлөрдүн бирөөсү. Урва ибн Зубайр. Бул кишин бутун кесүүгө мажбур болуп калды. Ушундай ооруга чалыкты. Башка жерге жугуп баштады. Анда Урва ибн Зубайрга табып келип, сиздин бутуңузду кесиш керек деди. Ал кезде бүгүнгүдөй наркоз башка жок. Ага келип, сага ушуну ичирелик, балким баңгизат эмне экен. Бир аз акылыңдан сезбей каласың. Ошол кезде бутун кесип салсак деди. Алланын зикриден, Кудайды эскерүүдөн тыя турган нерсени мен өзүм албаймын деди.
Анда қандай қылабыз? Мен намаз оқып, ташаххудқа отырған кезде, аттахиятқа отырған кезде бұтымды ұзатып қоямын. Ошол кезде мен намазда еш нәрсені сезбеймін. Алла менен болған мамиледе болам, кесіп салыла деді. Урматтуу мусулман бір туған бұтын аралап салды. Салам бергеннен кейін адамдардың қолында тұрады бұт. Не дейді? Урматтуу мусулман бір туған негізгі маселе ушул жерде. Аллахумма, ey Allah'ım, Urva ibn Zubayr мындай дейді. Elhamdülillah, Құдайыма шүгір, Allazi hamalani aleyk. Senin üstünde жүрүүгө, бұтына қайрыл бұта. Senin üstünde жүрүүгө мүмкіншілік берген Құдайға шүгір қылам. Жана ушул Аллах Тааланы күбө қылам. Senin üstünde жүрүп, ал наразы болгон. Аллах өзүң тыйуу салган, еш жака бир кадам койгон жокмун дейт. Құдайым, эки бут бердиң, бирөөсүн алдың. Құдайыма шүгүр, эки бут менен басып жүрдүм, бирок өзүң күбөсүн. Сен наразы болгон, тыйуу салган жолго эч качан муну менен баскан жок элем дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дуалардан бир дуасы. Үйрөнүп алалы. Аллахумма инни ас'алукал худа. Аллахым, мен сенден дайым хидаят, туура жолду сураймын. Ваттуқа, тақва жолуну, сенден коркуп жүрүү жолду сураймын. Вал иффата, намыстуулукту. Вал гина, муктаждыгым жалгыз сага болсун, бендеге муктаж болбойун. Аллахым, сенден суранарым туура багыт бергин, хидаят бергин, тақва бергин, намыстуулук бергин, бендеге кажетим муктаж болбойун деди. Муктаж болсом, алаканымды сага жаяйын, сага гана жалбарайын. Өзүм окшогон чийкеттен болгон бендеге муктаж болбойын дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах табарга баарыбызга намыстуулукту насип этсин. Үй бүлөбүзгө, бала чакабызга, кыздарыбызга, элибизге, жерибизге Аллах намыстуулукту насип этсин. Урматтуу мусулман бир тууган, кээ бирлер айтат, бүгүн массалык маалымат каражаттарында айлана чөрүдө, көчөгө, кайсы жерге чыкпагын намысты сактап, көздү алыста алып жүрүү өтө кыйын. Жаман жолго барам десең, жолдор өтө оңой болуп калган. Жакшы жолго жүрүү өтө оор болуп калган, кыйын деши мүмкүн. Урматтуу мусулман бир тууган, бул сага гана эмес, сенден мурда да көп пайгамбарларга болгон сыноо. Кереметтүү Куранда Юсуф сүрөсүндө Юсуф алейхиссаламдын аңгемесин балким окугансыңар. Куран окуганды билбесек кайдан окуймун дейсизби? Кыргызчасы бар, Кудайыма шүгүр. Котормо окудуңузбу? Ленинизм, марксизмде канча том китептер окугансың. Кел. Намысыңа кел да ойгонуп, ойлонуп, Раббым Аллах десең, пайгамбарым Мухаммад десең, диним ислам десең, китебим Куран десең, кел бүгүндөн баштап Куранды алып окуй башта. Куранда бир пайгамбардын өмүр баяны, Юсуф сүрөсү, Юсуф пайгамбар жөнүндө. Ал пайгамбар ушундай намыстуу. Аллах табарaka ва таала сулуулуктун жарымын Юсуфка берген экен. Сулуулуктун жарымы Юсуф алейхиссаламда экен. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, кээ бир устаздарыбыз мындай дейт. Юсуф алейхиссаламдын кыссасын окуган кезде билесиңер, колундагы пычагы бар аялдар Юсуф алейхиссалам өткөн кезде бул инсан эмес, периште го дегенде колдорун кесип салат, колдорун кескен өздөрү билбей калат. Бирок биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ошол аялдар көргөндө колун эмес, жүрөгүнө пычак уруп алмак дейт. Негизги сулуулук кимде экен? Биздин өзүбүздүн сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламда. Юсуф алейхиссаламды билесиздер, бир туугандары барып кудукка таштап, кудукка таштагандан кийин карванчылар табып барып Египетке баргандан падыша багып алды. Падышанын аялы ушундай сулуу жигитке ашык болду. Аллах Куранда аны сүрөттөгөндө мындай дейт. Аузу биллахи минеш шейтанир раджим ва галлакатил абваб. Эшиктер култанды дейт, бекитилди. Эшиктин кулпу култанды. Ва калат хайталак. Келбейсинби деди. Кала маазаллах. Кудайым сактасын. Сен чакырган нерседен Кудай мени сактасын. Иннаха рабби ахсана масбая. Раббым мага бардык жакшылык жолду берди. Иннаху ла юфлиху залимун. Залымдар, нафсына зулум кылгандар эч качан кутулушка жетпейт. Урматтуу мусулман бир тууган,
Yusuf aleyhisselam. Bugün kebir aytat, men jaş elem. Kanım kaynap turat ele. Yusuf aleyhisselam senden de jaş ele. Yusuf aleyhisselamda kanı kaynap turgan jaş jigit ele. Birinciden. Ekinciden, ve kana azben alda boydoq ele. Üylönele gede. Anın eger kumarın kandıra turgan üylöngen özünün ömür joldaşı jok ele. Al çoçun ele. Çoçun je başka jerge barganda jat elge, çoçun elge bargan kezde meni hiç kim tanıbayt da bul işti kılıp koyusu mümkün. Andan keyin jönököy emas, eng sulu jigit ele. Sululuktun jarmı berilgen. A sulu talap kılıngan. Alem ayal Yusuf aleyhisselamды çakırıp jatkan ayal jönököy ayal emas, padişanın ayalı. Biyilik kolunda, baylık kolunda. Mansabı var, sululuğu var. Hiç kimde yok atırları var. Hiç kimde yok jasalgaları var. Kayda? Padişanın üyünde. Allah Kur'an'da وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ eşikleri kultandı. Canağınday padişanın ayalı eşikleri bekitti. Haytelak. Emi kelveysin be ey Yusuf dedi. وَتَزَّيَّنَتْ Koz doldu. En jakşı atırların sepken. Korkutat, jana kızıktırat. Baylığı menen, biyligi menen korkutat, bunu atkarbasaң dep. Yusuf aleyhisselam emne dedi? Kuday saktasın, bugün kichine, eger mınday çakırık bolgonda emne bolorun. Yusuf aleyhisselam, Qala Rabbi sicna habbu ileyye mimma yad'unani ileyh. Ey Rabbim, bul ayal meni çakırıp jatkandan joldan görü, maga türme jakşırak. Sicin, kamak, kamalu, jakşırak. Bul padişanın üyünde, padişanın ayal meni bul çakırgan işke barudan körü, kamalıp, kor bolgonum jakşırak. Bunun çakırgına cevap bergenden körü kamalayın dedi. Bul vaktılığı kumarga kangandan körü, kamalıp jatkanım jakşı. Hurmatlı musulman bir tuğan. Kede momun musulmanga birö tıyın tıpır beret. Jemkorluk kılıp para beret. Oşol kelde Yusuf aleyhisselam siyaktı maazallah. Kudayım saktasın diye alasın mı? Yusuf paygambar siyaktı uşunday azgırık bolgon kezde maazallah. Kudayım saktasın. Rabbi sicna habbu ileyye. Ey Rabbim bul jemkorluktan körü türmöge jatkanım jakşırak dep oşonan baş tartalasın mı? Rabbil faqra habbu ileyye min hadal mabla'l haram. Ey Rabbim, aram tıyından körü muhtaç bolup jatkanım jakşırak. Baldarımda aram menen bakkandan körü aşka jatkanım jakşırak. Aram tamak menen, aram akça menen baldarımды kiyinkenden körü dozokton saktap eski kiyim menen jürgeni jakşırak dep aytalasın mı? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aramdan özün saktagandarga mınday deydi. Peygamberga bir salavat. Ma taraka abdun şey'an lillah illa avvazahullah hayran min. Ma taraka abdun şey'an lillah. Kaysı bir bedne, kim bolup olsun? Allah üçün bir neseni taşlap koysa, albasa. Men Kuday üçün jemkorlukka barbayım. Kuday üçün bul jaman jolga barbayım. Kuday üçün taşlasaң, Allah anın orduna jakşıragın albatta beret deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aramga barbagın adalını Allah beret. Hadiske köngül bur. Kim taşlaganda bolbay kaldı, birөө kele kaldı emes. Je körünüp kalam, je kameradan korkup emes. Je dubinkadan korkup emes. Allah üçün. Allah'dan korkup taşlagın, Allah andan jakşıragın beret. Hurmatlı musulman bir tuğan, bir jigit, bir kojoyundun dükönünde malın mülkün satat eken. Birödün buyumdarını satat. Janagınday bir azgırık, şaytanday bolgon, adam süretinde bolgon şaytan kız kelip, azgırıp, joldan urat. Keçinde dükönünde bekitkenden keyin, oşol kızın artından jol alat. Birok bara jatkan kezde iman oygonup, men kayda baratam, emne jolga baratam. Allah'ım beni saktagın. Kudaydan korkup, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
Rabbisinden korkup, Rabbisinin aldına barıp sorularına cevap berүүден korkup, kıyamatta esepten korkup kaytat. Biroq ertesi kelip dükkanda işlep жатқан кезде, dükkandın kojoyunu akırın bala menen mayektешип, "Mana kolumda kançadan beri işlep jatasın. Kolungda жоқ. Jetimsin, beçerasın. Eger makul desең, тура көрсең, менің қызыма үйлөнсең, баламдай болып қалдың. Maga kүйөө бала болосуңбу" деп өз қызын бериптир. Урматтуу мусулман бир тууган. Маазаллах, Кудайым бизди арамдан сактасын. Бирок намыстуулук бирөөдөн бирөөгө карап өзгөчө болот экен, баары бирдей болбойт экен. Кээ бирлер өтө намыстуу, уяттуу болуп көрүнөт. Кээ бирлер намысын, уятын Алладан коркуп, Алланын разылыгы үчүн барбайт, арамдан, жаман нерседен өзүн тыят. Кээ бирлер ошо намыстуулугун тыйган кезде, кумарын тыйып, намыстуу, уяттуу болгон кезде, ал бейиштеги хурл айындарга жетейин, бул дүйнөдөгү арам нерсе менен кумарымды кандырсам, бейиште хурл айындарга жетпей калайын деп, бейиште хурл айындарга жетиш үчүн өзүнүн намысын сактайт, арам жолго барбайт. Кээ бирлер дозоктон коркуп, ушул жолго барсам дозокко түшүп калам деп намысын сактайт. Кээ бирлер болсо уят болуп калбайын, камерага түшүп калбайын, бирөө көрүп калбасын, ишимден кетип калбайын, жумуштан айдалбайын деп. Кээ бирлер болсо 21 кылымдын чумасы болгон ВИЧ-СПИД менен вирусуга чалыгып калбайын деп өзүн сактайт. Кээ бирлер ошо жолго тыйын тыпыр таппастан кайгырат. Урматтуу мусулман бир тууган, маазаллах, Кудайым сактасын. Намыстуу, Алланын ыраазылыгы үчүн Алладан коркуп. Караң, Юсуф алейхиссаламды падышанын аялы чакырган кезде Кудайым сактасын. Андан көрө түрмөгө жатканым жакшы деди. Аллах Таала кийин Юсуф алейхиссаламга илим берди. Түштөрдү жоруган эч кимге бербеген илим берилди. Пайгамбар кылды, өзүнүн сүйүктүү бенделеринен кылды. Египеттин, балким жердин казынасыга ошол казынаны башкарган падыша болду. Урматтуу мусулман бир тууган, айрыкча жаштар Кудайдан корколу. Шариаттын негизги максаты коомдун бир бөлүкчөсү болгон үй бүлөнү таза намыстуу кылып тарбия кылуу максат. Эгер ар бир үй бүлө намыстуу болсо, кыздарыбыз, эркектерибиз уяттуу, намыстуу болсок, ошол коомдон болгон ар бир кирпич болгон үй бүлө намыстуу болсо, коом намыстуу болот. Ал жерде эч качан туш келгенге кумар кандыруу болбойт. Көчөлөрдө жарыялар болбойт. Бүгүнгө окшоп 6000ден көбүрөөк, 6200 мусулмандын балдарынан СПИД менен ооругандар катталбайт. 1200-1300 СПИДтен өлбөйт. Урматтуу мусулман бир тууган, инналлази халакал инсана. Инсанды жараткан Аллах анын табиятында ооба. Инсанда бул кумар, каалоо деген нерсе бар, нафс. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, айван сыяктуу нафсыңды, кумарыңды ар жерде кандырууга жол берилген жок. Кээ бирлердин кыбласы аялдары. Кыбланы карап Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн Аллаху акбар эмес, şu ayalды кантип ыраазы кылсам деп аялыны кыбла кылып алган. Жашоодогу максаты, гамы, кайгысы ахирет эмес, эли жер эмес. Ашказанды кантип ыраазы кылам. Хаммухум бутунухум кыблатухум заужатухум. Кээ бир инсандардын гам, кайгысы, курсагы кыблалары, аялдары. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жаштарга кайрылып мындай дейт: "Я маъшара шабаб, о жаштар тобу, мен истата минкумул ба'ата фалятазавваж." Кимин үйлөнүүгө кудуретиң болсо үйлөнгүлө дейт. Адал үйлөнгүлө. Fa innahu aghaddu lil basar. Үйлөнүү көзүңдү арамдан тосот. Wa ahsanu lil farj. Farjыңды, farj деген сөз намыстуу, уят жериңди арамдардан тосот. Wa man lam yastati' alayhi bis-sawm. Kim үйлөнүүгө кудурети жетпесе, орозо кармасын. Fa innahu lahu wija.
Orozo üylönүүгө кудурети жок жигиттер үчүн ал күнөөдөн тоскон калкан дейт. Ооба, жаштар, üylönүүгө кудуретиң жеткен üylön. Kээ бирлер 30-га кирип, 35-ке кирип üylönбөй жүрөт. Мен бирөөсүгө айттым. 28-29-га кирип üylönбөй жүрөт. Анын эки эле жолу бар. Же арам менен жүрөсүң, же оорусуң. Нормальный болсоң üylön. Адал турмуш кур, балалы бол. Арам жол менен жүрбөгүн. Урматтуу мусулман бир тууган, Аллах Таала я'ламу хаинатал a'yun ва ма тухфи суdur. Кыянат көз менен жалгаз көз караштарды да, жүрөгүңдү, ички дүнүйөңдө эмнени жашырып турганыңды баарын Аллах билет. Ва уффу ta'uffa nisa'ukum. Намыстуу болгула, аялдарыңар, кыздарыңар намыстуу болот. Бирөөдүн намысын сактагыла, силердин кыздарыңардын, аялдарыңардын намысы сакталат. Ваттaqu rabbakumul-lazi khalaqakum. Силерди жараткан Алладан корккула. Жараткан Аллахым баарыбызга намыстуулукту насип эткин, өзүңдөн коркууду насип эткин. Муктаж болсок бир гана өзүңө гана муктаж болойлу. Урматтуу мусулман бир тууган, жаңы төрөлгөн бала сүйлөйбү? Эч бир күн отуруп, оозуңуздан тилиңиз менен чыккан үнгө, сөздөргө ой жүгүрттүңүзбү? Канчалаган инсандар бар сүйлөсөм дейт. Bir oz ata, apa desem deyit. Allah, bismillah desem deyit. Бирок сүйлөй албайт. Бирок ушуга ой жүгүрттүк урматтуу мусулман бир тууган. Allah бизге ушундай нимат берди. Айвандан айырмаланып, тилибиз бар. Бирок урматтуу мусулман бир тууган. Аллах Таала кааласа, бешиктеги баланы сүйлөтөт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде 3 адам бешикте сүйлөгөн дейт. 3-төн 4-төн көп алар ыктылап. Бирок 3 эмеси Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам 3 бала бешикте сүйлөгөн баланы айтат. Биринчиси Иса ибн Марьям. Марьям энебиздин баласы Иса. Марьям энебиз атасыз Алланын кудурети менен төрөп койгон кезде ушунан көрө унутулуп жок болуп кетсем кандай болмок дейт. Бирок баласын элине көтөрүп келген кезде Аллах Таала эгер сага бирөө ey Maryam emne oldu, bala kaydan, atası kim dep her türlü söz söylese, inni nazartu lirrahmani savma. Men Rahman bolgan Allah'a söz verdim. Bir bendege cevap kaytarbayım, söyleşbeymin dep koygun deydi. Anda Maryam için kim cevap verir? Elder söylese, balaga körsetip koy deydi, balaga işaret kılgın deydi. İsa aleyhisselamdı Maryam ile öz kötörüp gelgen kezde adamlar söz kılıp başladı. Ey atan jaman adam mesele. Agayın ile agaların ayaldın namısı ataları eken agaları. Jaman jolda жүрgөн mesele. Ey Maryam sagayım ne oldu? Balаны көрсөттү. Elder keyfe nukellimu men kana fil mahdi sabiyya. Beşikte oturgan jaş balaga kantip süyleybiz dedi. Maryam enesi işaret kılgan kezde İsa'nın birinci sözü kulak salı. Kale inni Abdullah. Men Kudaydın kulumun dedi. Kudaydın balasımın degen yok. Ye üçöğü birikken kampanyonmun degen yok. Men Kudaydın kulumun dedi. İnni Abdullah. Ataniyel kitap. Allah maga kitap verdi. Ve cealeni nebiyye. Meni paygambar kılıp jönöttü. Ve cealeni mübareken eynema kunt. Kaysi jerde bolboyun Allah meni berekeli kıldı. Ve avsani. Allah maga vasiyat kıldı. Allah İsa paygamber ne vasiyat kıldı? Bis salat namaz okuga. Ve zekat zekat berüge. Ma dumtu hayya. Tirümün bu denemde canım var tiriv kezde namaz okuga zekat berüge Allah buyruk verdi. Ve barram bi validati. Eneme mehriban bolup enemdi süyüge sıylauga Allah buyruk verdi. Ve lem yec'alni cebbaran şakiyye. Taşbor baktısız kılıp jaratkan yok Allah deydi. Taşbor baktısız degen ata eneni sıylabagan baktısız bolup kalat eken. Ekinçisi. Ekinci beşikte söylegen kıska aytuga majburmun vakt bolup kaldı. Sahibi Jurayj. Jurayj ismi Jurayj. Bani İsrail bul Musa paygambarının kavmidan özünün çirkösü var. İbadat kılat. İbadattan hiç ajrabayt. Kündördün birinde Bani İsrail oturup
Журайш қандай Құдайға жақын адам. Eç ibadetxanasından çıkkan emez деп söz болған кезде bir buzuqu, soyqu Jurayjың ardыда керек болса жолдан шығарам дейді. Jurayj сілер ойлағандай емес дейді. Şermendelігін көрсетейін бі дейді. Soyqular дайым ал жолға башқаларды да тартқысы келеді. Jurayjдың жанына келіп азғырған кезде Jurayj көңіл да бұрбайды. Ибадат менен Құдайдан қорқады. Бірақ ошол Jurayjдың ибадатханасына келіп ес алып кете тұрған bir қойшыны жолдан азғырып, ошоны менен құмар ішіне барады. Зына қылады. Бойына бүткеннен кейін елге шығып, мана сілер мақтаған Jurayjдан болды бұл. Бойымдағы бала Jurayjдың баласы дейді. Bani İsrail келіп Jurayjды ибадатханасынан шығарып, мойнына жіп байлап ұрып, шылдыңдап, сабап, ошо сойқылардың алдынан өтіп баратқан кезде бұл жерде оқия негізгі мәселеге тоқталбай қалдым. Урматтуу мұсылман бір туған. Jurayj ошонда ибадат қылғанына қарабастан бір күн енесі келеді, Jurayjым дейді. Намаз оқысам бі, апама жооп берсем бі? Ибадатта. Намазымды улатсам бі, же апамның чақырғына жооп берсем бі? Намазын уланта берді. Я Раббым, намаз оқиын деп. Ертесі апасы келіп, Jurayj, апама жооп берсем бі? Ибадат. Жоқ, ибадат. Üçüncü келіп, Jurayj, üçüncü күн, апама жооп берсем бі, намаз бі? Намазын улантады. Апасы ачыбыланып, Құдайым, bir soyqılardın жүзіне қарамайынша, bir soyqılardın алдына bir şermende olmayınca bunu canın alvağın деп кетеді. Enenің duası, enenің жаман қарғышы менен ошондай ибадаттағы адам, урматтуу мұсылман bir туған, бүгін біздің енелерimiz намаз демес, карта ойына отырған жеріңде чақырса келбейсің, бильярдтан келбейсің, шахмат шашкеден келбейсің, же футбол көріп жатам жооп бербейсің. Ибадатын бұзбайды. İslam ulamалары енең чақырған кезде нафил намаз болса, сүннет намаз болса, бұзып жооп бер дейді. Егер фарзға тұрып қалған болсаң, қысқа оқып жооп бергін дейді. Егер ата енең намазда тұрған кезде, нафил намаз оқыған кезде, атаң енең чақырса намазыңды бұзып барбасаң, ата енені наразы қылған ақ болып қаласың дейді. Урматтуу мұсылман бір туған, енесі не дейді? Bir soyqunun жүзіне көрсетмейінше, мұның жанын албағын дейді. Jurayjды жанағында бойыма бүтті дегеннен кейін, Bani İsrail аны жетелеп, азабын береміз деп келатқан кезде, soyqıların астынан баратып, bir жылмайып күледі. Бірақ soyqı төреген. Алып келе дейді, ошо баланың жанына келіп, жаңы төрелген баланың құрсағына bir түрттеп та, Jurayj, атаң кім дейді? Деген кезде жаш бала, жаңы төрелген 5-тегі бала, менің атам паланчы қойчу дейді. Анда бардық, Bani İsrail'дағы қомы тобы қылып, Jurayjды келіп сылап, аға сыйынып, сыйлап, кечірім сұрап, саға алтыннан саға ибадатхана құру берелі дейді. Жоқ, алтыннан емес, ылайдай боғы өзіндей құрып қойғыла дейді. Ибадатханасына қайырып келген кезде, бая сойқылардың жанына барғанда емне жылмайдың десе, енемдің батасына жылмайдым дейді. Енемдің дуасын Аллах қабыл қылды дейді. Урматтуу мұсылман бір туған, бүгін көптеген адамдар енесін ыйлатып, енең ыйласа, атаң ыйласа, даватыңды да тоқтат. Ошо ата енең разы, валидак жаннатук аунарак. Сенин ата енең же бейишиң, егер разы қылсаң. Ата енең дозоғың, егер аларды наразы қылсаң. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Бұл сөзімді айтып, өзімнің кемшілігім үшін, жамааттың кемшілігін жаратқанға жалбарып кешірім сұраймын. Амин. Аллахумма ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin.